Ali ta koalicija, mislim, ta politika u Novom Sadu nije samo komunalna. Ako vi postavite spomenik kralju Petru, ako Nismo mi postavili, mi smo glasali protiv. A dobro, kažem, ta vlast. Ako funkcionar te vlasti ode na postrojavanje četničkih postrojbi u istočnu Bosnu... I, izvijem se, polako. I bunili se protiv toga. Jedno po jedno. Što se tiče postavljanja spomenika kralju Petru, mi smo bili protiv toga. Iz jednostavno razloga što kralj Petar nikad u životu kao kralj nije bio u Novom Sadu. To je istina. Dobro, ja ne vidim šta će kralj Petar tu. Novi Sad je postao deo Srbije za vreme njegove kraljevine. Drugo. Pošto je ova žena išla tamo na postrojavanje četničkih jedinica, mi smo to prvi i najoštrije osudili iz jednostavnog razloga što je to apsolutno prst u oko. Ali vlast niste napustili, zato kažem, ove optužujete... Čekaj, polako samo. Vlast nismo napustili. Koju tačnu vlast? Gradsku. Da li vi stvarno mislite da postrojavanje četnika u istočnoj Bosni ili spomenik kralju Petru ima ikakve veze sa tim kako funkcioniše vodovod u Novom Sadu? Nema, jeste tražili odgovornost te žene? Naravno da jesmo. Jeste dobili satisfakciju? Nismo. Pa šta treba uraditi? Izađete iz vlasti. I onda? Ništa, napravite moralni otklon prema ljudima koji... Moralni otklon? Sad ja kažem nešto ko moralnog otklona. Zbog toga što nismo napustili vlast, smo bili u situaciji da otvorimo aferu, da je dovedemo do javnosti oko tržnog centra Promenada u Novom Sadu. Ne znam da li ste primetili da sam ja bio prvi koji je govorio o tome, da zbog razlike u projektu, kada je rađena promenada i onoga kako je sagrađena, se zašlo u sloj vode iz koga se filtrira voda za potrebe pijaće vode u vodovodu u Novom Sadu. Onda smo od toga napravili veliki skandal i tražili da se to reši ili da se oduzme dozvola za rad promenadi. Onda su oni uspeli da dobiju uslovnu dozvolu na godinu dana. Ne od nas. Onda su oni godinu dana to imali da isprave i posle godinu i jedan dan sam ja dobio izveštaj koji sam tražio o tome dokle je to stiglo. I stiglo je do toga da su s jedne strane ugrađeni filteri koji tu vodu koja se ispušta u vodovod prečišćavaju do nivoa pijaće vode, da su urađene analize uticaja tog odvodnjavanja na taj sloj vode koji služi za piće, da li to podlokava okolne zgrade i tako dalje. Sve su radile nezavisne kuće, različite, i od svih su prikupljena mišljenja i to je prezentovano kao nešto gde je na osnovu toga što se to odvodnjava, Novosadski vodovod u prošloj godini naplatio 92.700.000 i nešto dinara od promenade. Što sve se ne bi desilo da nismo bili tu.